kumsalo inavi aniki shige agizani salo katani kini na mukubidi ishi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kamipini aniki mukutoku asazani salo the Indian Express Sutsa Kithe no pikyuno Russia ga khuna Ukraine ga khu sas agusha kyu hi polo India ga khumi kiptimi laki Russia hushmi kogola ki hiswe kyu laki ye Russia hushmi kongo Ukraine hushmi kona Ukraine ga khula alka kive kile kyula Ukraine hushmi kona alka na pa vekipiti vai ipi paje Ravi Mon ipi paye India ga khu Haryana state Kaithal district lo Matar village nogami ke ipi ekimo Russia ga khula Indian embassy na Ukraine ga khu kipo ala pa khu khave ke lapismo ekimo India ga khu kiptimi tipo pamu aje na pikuna ko pana Russia ga khu kuju kela tilena Russia ga khu yipekana angkala na pa pela Russia ushmi laki shivepe ipi tigongna agushila pa khu khawai ipi paye ampe muku kini shape ipi itake pamu aje na pikuna Russia ga khu sakpe okona Ravi Mon vilo pikuna salanomo pana Russia ushmi laki shimo ke pusha ye ampe che aku kila pa kha thave ke pushina ni pikyu gongna Ravi Mon na Russia ushmi laki shive kyulo pa khu khawai ipi aniki mukutoku asazani sololo Free Press Journal Sutsa Kithe no pikyuno India ga khu Andhra Pradesh state Machilipatnam beach pivila Bay of Bengal zigla akha kha mi kona akha igona kiji laki galwe ipi ena akha tipu ye whale shark ipi ke koki ipi ena akha tipu ye kg captain laki akhek thuna hloso khala shani ipi asa Kithe no pikyuno akha igona kiji tipu ye akha kha mi kona net na galve ipi akha tipu ye tim kona pemla kyu gongno JCB lono khapwe ipi panong na akha tipu ye ovekyu pinido anikhi salolono galve kimo panong na takhani salolono gila kala dindi village phula JCB na khapu vai ipi ikhi mukutoku asazani salolo Reuters Sutsa Kithe no pikyuno katani kini na mukuk tumpe relaxis ni tupulani salolono ishik tolo Palestine Hamas terrorist wala mi kongo Israel ga khuna ishik tolo agusha kyulo Palestine mi katani shiritoku akhena shiritsni aghu kahave ki wongna Turkey ga khu president Recep Tayyip Erdogan na Israel ga khu sho igona pamlo ke move ipi Turkey ga khu president na takhani salolono pikyuno Israel ga khuna ihulo kyu shike pusha ye New Turkey ga khu ushmi oge Palestine mi ko kufun kyu gongna Gaza Strip yegela uke pushina ni ipi New Turkey ga khu yepekana ove kyu salolom ni ga khu ushmi ko Karabakh yegingo Libya ga khu la puvena aga khu hikma show igona arguments ketoi New Turkey ga khuna itage Israel ga khu show arguments ke pushina ni ipi aniki mukutoku asazani sololo Reuters World News Sutsa Kithe no pikyuno North Korea ga khu president Kim Jong Un nga ampe chikni shakyu Kim Ju aina igin kyu sololo papu shela kishi North Korea ga khu president shikepu kena papu North Korea ga khu president Kim Jong Un launa okiphe lwani ipi ena lina kishi North Korea ga khu president shikepu kena okiphe lukyu tipo ye katani kini na mukumpe lono hutu vai ipi aniki mukutache takhani sololo Hindustan Times News Desk Sutsa Kithe no pikyuno aniki mukuso sololo Olympic opening ceremony ko pugo ikilu kyulo zga shikyula ampi gulhu Lord Supper gili shikyu tipo ranguno Ayeghiqha akhoto na Christian mi to mona Olympics ko pugo mpe mi ko igona akipimi sikyu gongna Olympic ko pugo kamla mi kona Ayeghiqha timi kamtsugila akipimi khove ipi eno akhoto na Christian mi kamtsugila akipimi khove ipi itari Hindustan Times News Desk Sutsa Kithe no pikyuno Olympic opening ceremony ko pugo ikilu kyu tipola zgash kyula ampi ulu Lord Supper shikyu gili shikyu tipo ye panongna Leonardo da Vinci no ampi ulu Lord Supper juthom la kyu tipo golawna zgash kyula alage tomo sikyu gongna ke ipi panongna ampi ulu gili shikyu tipako panong khamna apyamni awashi pamoi ipi panong dola khamiye transgender model kiptimina totimi kul hovekyu totimina kiptimi kul hovekyu ipi ampi ul hostiu dola kiptimi laki aje kipi lek pemi Philip Catherine no pana tlena apyam ni pamoi ipi
ena tilena pana Greek mi o ajil ho Greek of wine ipikiu gilishive ipi ena news agency Reuters sa Kithe no pikiu no tie panong na Catholic ku ko thaiga kiu lakhi shivai ipi ani khi mukutoku asazani salolo money control sa Kithe no pikiu no ani khi mukusni tupulani salolo Turkey ga khulo akhoto ki khami tomom la pelkiu gangona akapu lakhi ikilu kiu lo ko itimi kinina stage la ikukela itimi kuma dola tim lakhi na Turkey ga ko president Recep Erdogan vu au kis shimo kiu gongno Turkey ga ko president no pagila gapku vetse ipi ado kamitiu itimi tipo no Turkey ga ko president vu au kis shikiu lo Turkey ga ko president na huka khami pase ipi itagi Reuters sa Kithe no pikiu no itimi kona pavu au kis shimo kiu gongno Turkey ga ko president na itimi ko gila gapu vetse kiu ye ishil ki kumo vai ipi itagi asa Kithe no pikiu no Turkey ga khula panaga khu kukhwaye momo aga khu ye za kiklana panaga khu president gihu kiulana pavu au ki sichegni ipi ani khi mukutoku asazani salolo Reuters World News sa Kithe no pikiu no asazani salolo Russia ga khu Volgograd region la Kotelnikova station pivila train lakina zlena accident shikiula timkini akhu kahavena timi akhe show izawai ipi asa Kithe no pikiu no train tipo na timi akhe ta che show khapu che ipi itagi asa Kithe no pikiu no train tipo ye kazan phugilana Black Sea zagi phivila alder phugi kadau uche kelana alagi kumolona pove kiu gongna accident shive ipi ani khi mukutsni anigini salolom India ga ko Union Home Secretary Shakiu Ajay Kumar Bhalana CRPF Central Reserve Police Forces Wushmia kona Rising Day ko ikilu kiu salolo ko pana timi kamtsu gizla putho no pikiu no Manipur State hipola meitei mi kono kukizo mi kona agusha kiu hipo ye tavepen kiu gongno CRPF Central Reserve Police Forces Wushmia kona e gona pukapta cheni eno agushi hipo gongno avec sa shol veke ko gongno agapuk tomo cheni ipi itagi asa Kithe no pikiu no CRPF Central Reserve Police Forces Wushmia kona akamla kivi tomo shiche kiu gongno pana e gona akshe eno shikimthi panong se ipi itagi pana shupekiu no meitei mi kono kukizo mi kono Manipur State hipo la agusha kiu hipo tavepen kiu gongno CRPF Central Reserve Police Forces Wushimi kutomo a kututalana salakpes Manipur State hipo la ilogani ipi itagi asa Kithe no pikiu no ashai hikma dola agusha kiu hipo tavepen kiu gongno India ga ko yipikana CRPF Wushimi kono Army Wushimi ketani shigitso sho Manipur State la kwai ipi ikimo meitei mi tomo na kumo kiu launa pikiu no Manipur State la Assam Rifle Wushimi ko zakushi agushimi kutaumi ignishani ipi ikimo asa Kithe no pikiu no India ga ko yipikana Assam Rifle Wushimi ko Manipur State la na igipen kiu sa ye iti tolomo kuma pinpe ipi itagi asa Kithe no pikiu na kukimi kiptimi lakhi akho achipi simo kiu lakhi mangmin lal kipken no meitei mi kona kugna che kiu district lakhi Bishnupur ipi kiu la ilove ipi yang kuki zomi kona pikiu no mangmin lal kipken tipo ye akho achipi simo kiu ena akini ibo kiu timi lakhi ke ipi asa Kithe no pikiu no tilena meitei mi kona pa galvena nara sena ipi kiu alo IRB Indian Reserve Battalion kemlo agushmi ko svai ipi ado kamithiu CRPF Central Reserve Police Forces wushmi ko na kukimi kiptimi mangmin lal hau kiptipo agime kumats mona pa kigde pon kiu gongno IRB wushmi ko bila kunjikimo itihe paye meite galami Valley Based Insurgent Group mkolo pa khatha pepani ipi itagi yang kukim ko na pikiu no salanamo Valley Based Insurgents Group meite galami ko na agkupuna kumoshimono new kuki zomi mangmin lal hau kiptipo kigde po mo ke pu shaye ningu kuki zomi ko na amkhulu kiulo na ita alau akum toshi panong sa sa awushi ke pu shinani ipi itagi yang kuki ko na pikiu na ko meite mi ko na new kuki mi kiptimi tipo kalveki thiu agime pats veki thiu panong na IRB Indian Reserve Battalion wushmi ko tsu tiu ye kishiwe kiulo na itihe IRB wushmi tipo ko na meite galumi Valley Based Insurgent Group mko tsivekya ipi itagi Committee on Tribal Unity ipikiu mko na pikiu no Manipur State Chief Minister N. Biren Singh no
pana meite holam yo kongo pana meite shai kam su show achipiu khatha shimoke thaklaye manipur state hipola agushi hipoye khemu tave monani ipi itahi committee on tribal unity kono pikeuno meite mi kongo new cookie zo mi kono agusha keu hipola ninona kazmi ko ena apiau ka have ko kimia masai ipi itahi tribal mpoti puno pikeuno new india ga ko gushmi irb indian reserve battalion kono new kukimi mangyan lal haukip tipo meite galami ko swe keu tipo ye achipi ko moi ena Ayeghiqha na panong show agimes masai ipi issues sa Kithe hipado nong kumtsushkimti